team, while others know him as Bukayo Saka. Ruremabintu we muhanga wa byose, iyo yagusize arakunogereza ubundi akakugira itara rimurikira rubanda, mbese isi muri rusange. Nibyo yakoreye Bukayo Ayoyinka Temidayo Saka, umusore ukina mu ikipe ya Arsenal uzwi nka Bukayo Saka, akaba igikomerezwa mu ikipe y'igihugu y'Ubwongereza. Uyu musore ukomoka muri cya gihugu gihagaze neza, kikaba aricyo cyihariye ibendera ry'umuziki wa Afurika muri iki gihe mu kinyejana cya 21. Sibye se kuba afite impano ya football n'impano yo kubyina cyangwa kuririmba yo yaba yifite. Niranez binyi bisanzwe, ndakwibutsa gukora subscribe, like na comment na share. Byinshi utaramenya kuri uyu musore, reka nze mbigutomorere mbigutaturire. Kuri metero 1 na santimetero 78 ku myaka yiwe 23, akavuka ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 2001, akambara nimero 7, agakinira ikipe y'igihugu y'Ubwongereza ndetse n'ikipe ya Arsenal. Amaze gukina imikino 182, amaze gutsindira ibitego 52 ikipe ya Arsenal. Uyu musore ukomoka mu gihugu cya Nigeria, akaba yarisanze ku mugabane w'Uburayi bigenze bite. Yaba Denike na Yomi Saka, aba bombi akaba ari ababyeyi ba Bukayo Saka, bombi bakaba bakomoka mu gihugu cya Nigeria, bimukiye mu Bwongereza ku mpamvu z'ubucuruzi, bari bagiye gukorera business mu Bwongereza. Uyu musore mu mwaka wa 2008 kugeza 2018 yabarizwaga mu ikipe y'abana ya Watford ndetse n'iya Arsenal. Kuva 2018 kugeza muri uyu mwaka wa 2024, akaba aribwo yinjiye mu ikipe ya Arsenal na n'ubu ngo bakibarizwamo. 2016 kugeza 2017 yakiniye ikipe y'igihugu y'Ubwongereza y'abatarengeje imyaka 16, akina imikino 6, atsindamo igitego kimwe. Uyu musore kubera kurwana ishyaka ridasanzwe arirwanira ikipe y'igihugu y'Ubwongereza, 2017 kugeza 2018 yahise azamurwa akinira ikipe y'igihugu y'Ubwongereza y'abatarengeje imyaka 17, ayikinira imikino 9, ayitsindira igitego kimwe. Mu mwaka wa 2018 uyu musore yakomeje kuzamura urwego, akinira ikipe y'igihugu y'Ubwongereza y'abatarengeje imyaka 18, akina imikino 5, nanone atsinda igitego kimwe. Impano yiwe yakomeje kuzamuka kugeza aho kuva mu 2018 na 2019 yakiniye ikipe y'igihugu y'Ubwongereza y'abatarengeje imyaka 19, akina imikino 10, atsindamo ibitego 4. Muri 2020 yakiniye ikipe y'igihugu y'Ubwongereza y'abatarengeje imyaka 21, akina imikino 1, nta gitego yigeze atsinda. Ibihe byiza byaje kuza mu buzima bwe, indoto yarotaga maze abazigezeho, nuko muri 2020 abahamagaye mu ikipe nkuru y'Ubwongereza, akina imikino 43, atsindamo ibitego 14.